Okokuqala nje kumina kusho into enkulu kakhulu ukubona ukuthi ibhola engilidlalayo liyakwazi uheha amanye ama-teams nokubona futhi ukuthi abalandeli bebhola bayafisa ukungibona ngisemathimini wabo. Kuyinto enhle kakhulu nje, kungenza ngizizwe ngibalulekile ukuthi fanele ngiqhubeke futhi ngisebenze kanzima. But ke okwamanje ngisane contract neSwallows ya 2 years engisalele njengamanje. So engicabanga ukuthi izinto eziningi azilele kumina kakhulukazi, zilele kubona ukuthi if ukuthi ba decide ukuthi mhlambe bayangidedela ukuthi ngiye somewhere bayobe behappy kangakanani kuyima bebuyela kumina. So for now mina ngisane contract lapho damba ngisukela kakhulu. Mina bengivele ngilike Thekwini nje, angaze ngiye eGoli lokho ngabuya kwi national team, so bengilike.